Chapit yur. Ti Jefwa ak problem nan yon bel ti vilaj ki rele Bèl Solèy, te gen yon ti gason ki rele Jefwa. Li te gen 9 zan, li te ren men jwe ak zan milyo, epi li te toujou ap souri. Man lak papal te toujou aprann li ke verite pi important pase tout bagay. Men Jefwa te gen yon ti problem, li te ren men bay Manti le li te pe. Yon maten man el voyel achte yon ti bout pen nan mashe a. Li ba li son good epi li dil. Jefwa, pablie, se selman pen o achte, leu fin achte poteres la tunen. Jefwa di wi man, map fe sa. Men suut la, li we zan milyo ki tap jwe, yo tap vanti siret ak bonbon. Yun nan zan milyo di, Jefwa, uvle achte siret sa a, se selman senp good. Jefwa gade laja nan mel. Li panse, si machte siret la, man mapap konen. Li achte siret la epi li achte penan ak lajan kirete a. Le li retunen la kaili, li ba man al penan epi li kemberes la puli men. Man mandeli, Jefwa koteres lajanan. Jefwa panike, li pavle man fashe. Li decide bay Manti. Man mashan landi li pagen respum li repon. Man gade li ak sispek, men li pa di anyen. Men Jefwa santi li kupab. Chapit 2. Manti pa kache pou Toujou, Jefwa te panse ke li fini ak Manti a. Men, bonje te gen yon plan pou fe Verite a parèt. Apre midi sa, man Jefwa decide ale mache pou achte kek fui. Li renkontre men mahan penan. Li mande, madame, eske ou pat bay Jefwa res la? Mahan lan di, non madame, mwen te gen tu res la. Piti tu pati li te achte siret. Je man Jefwa louvri gogo. Li di, non, mwen pat konen sa. Kunyea, man Jefwa realize ke Jefwa te bay Manti. Leli retunen la kaili, li di Jefwa, u karedim sak pase ak lajan res la, ke Jefwa bat fo. Li we man el fache, epi li realize ke Manti pa jam kache pou toutan. Li panchetet li epi li di, man mwen regret. Mte achte siret ak res la, mwen pat vledi paske mte peu tap fache. Man suketet li epi li di, Jefwa li pi bom pou di Verite a mem leupe. Manti a Toujou mennen plis problem. Jefwa te santi li want. Li aprann yon leson important. Chapit 3. Yon dezyem chans nan apremidi a, Jefwa decide ale l'eglise pou priye. Li chita epi li di, bonje, pardon paske mpat onet. Tampri edem Toujou di Verite a. Pandan ni te ap la priye, paste vilaj la, paste eli, te vini epi li we Jefwa chita pou kont li. Jefwa, eske tout bagay anfam? Paste eli mande. Jefwa leve tet li epi li di, mwen santi mal paste, mwen bay man Manti jodi a, epi sa fe mwont. Paste eli souri epi li mette men sous epol li. Jefwa, nou tout fe ere, men bonje Toujou dispose padone nou. Li vle nou aprann epi nou fe pi bien demen. Jefwa santi li gen espoi. Li decide ke, depi jodi a, li pap jam bay Manti anko. Chapit dart, Verite a fe nou lib nan jo ki te vini yo. Jefwa te fe ampi le fo pou li Toujou di Verite. Yon jo li te ap jwe football ak zan milyo, epi li kraze fenet voisinaj li. Tout zan milyo di, anu kouri, met fenet la pap jam konen se nou. Men Jefwa sonje Leson li aprann. Li di, non, se pa sa ki dwat, nou dwe di Verite a. Li mache epi li di met fenet, mwen regret, mesye. Se mwen ki kase fenetu, map edo ranjeli. Met fenet la gade li ak surprise, ou se premier Timoun ki jam vini di Verite konsa. Map padonu paske ou wonet. Tout zan mi Jefwa yo te sezi. Yo di, Jefwa ou gen couraj, veri pi bon pase kouri. Jefwa souri, li konen bonje kontan paske li fe sa ki dwat. Chapit 5. Fini ak Manti yon dimanche, paste li te preche sou jan dimni. Epi nou va konen Verite a, epi Verite a va libere nou. Jefwa souri paske li te konen sa se vre. Apre l'eglise, li diza milyo. Nou pa bezwen pe di Verite a. Bonje vle nou onet, epi li ap Toujou la pou nou. Depi jo sa a, Jefwa vin yon exemple pou tout Timoun yon an vilaj la. Yo te aprann ke di Verite pi bon pase bay Manti, mem leli difisil. Konya, tout moun nan Bèl Solèy konen Jefwa si yon Timoun onet epi sa fel fie. Li aprann yon leson ki pap jam bliye, Verite a fe nou lib. Leson nou aprann nan istwa sa a. Manti pa jam kache pou toutan. Di Verite a ka difisil, men li Toujou pi bon. Bonje vle nou onet, epi li padone nou le nou repanti. Onètete pote respè ak konfyans.